Minkejja li pajjiżna huwa wieħed mill-iżgħar membri fil-Ġnus Magħquda ġeografikament, jibqa' determinat li jkun wieħed mill-ikbar vuċijiet tal-Ġnus Magħquda. Għal dan il-Prim-Ministru Roberta Bella meta kienet jindirizza 80 Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda fi New York fl-Istati Uniti. Hawn Dr. Bella qal li Malta tibqa' kommessa favur il-paċi, id-dialogu, id-diplomazija u l-kooperazzjoni globali. Il-Prim-Ministru għamel elenku għas-saħħa tal-multilateralizmu fosthom permezz tal-irwol ta' pajjiżna fl-OSCE fil-Kunsill tas-Sigurtà u l-Presidenza tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa. Stqar kif Malta toffri pjattaforma unika għal paċi, bid-dialogu u d-diskussjoni, kif għandha ġeografija unika, bin-newtralità u tradizzjoni diplomatika tagħna, kif qal li Malta tilqa' tiffaċilita u tagħti s-sapport biex dawn il-pajjiżi jimxu l qudiem. Malta offers a unique platform for peace. We offer a unique mix that leaves Malta particularly well placed to host dialogue and discussions between parties, between countries, no matter how far apart they are. Our geography, at the crossroads of two continents, our neutrality, enshrined in our constitution, our diplomatic tradition as a respected and knowledgeable fair broker. Together, they make Malta the ideal location to come together to try and find solutions to even the most intractable of disputes. So, today, I renew my open offer to the warring parties of the world and those working to bridge those divides. Malta stands ready to welcome you, to facilitate and to support you in finding ways forward. Brabta mal-gwerra f'Gaza u l-gwerra fl-Ukrajna, Dr. Bella qal li d-dinja ma tistax tinjora jew tuża double standards filwaqt li appella għal waqfim mill-ġlied. Kien ċar fi kliemu hekk kif qal li tbatija ta' eluf ta' persuni f'Gaza trid tieqaf filwaqt li l-ostaġġi jridu jiġu rilaxxati immedjatament mill-Ħamas u l-għajnuna umanitarja trid tasal mingħajr xkiel. Dan fid-dawl li pajjiżna din il-ġimgħa kien fost qatt ta' pajjiżi oħrajn li rrikonoxxew il-Palestina bħala stat. Qal li bħalma għamlu l-mexxejja 80 sena ilu fejn wedu lil 20 miljuni li kienu tilfu ħajjithom biex qatt ma jitilfu t-tama, l-istess iridu jagħmlu il-mexxejja tal-lum. Il-Prim Ministru qal kif m'għandhom qatt jintilfu l-prinċipji li jaqdu lil pajjiżi, kif ma jħallu xejn jifridhom u qatt ma jkunu pessimisti dwar dak li hemm fil-futur, kif ir-riżoluzzjonijiet jistgħu jagħmlu differenza permezz ta' ħidma kollettiva. Dr. Bella qal kif irridu Ġnus Magħquda li hi aktar ġusta u li taħdem b'mod aktar intelligenti filwaqt li għandu jiġi elevat ir-rwol tal-Kunsill tas-Sigurtà bħala pjattaforma ġenwina. Żied kif m'għandniex nibżgħu nuru fejn il-Ġnus Magħquda tagħmel l-affarijiet b'mod ħażin u tagħmel l-affarijiet b'mod aktar effiċjenti. Il-Prim Ministru qal kif pajjiżi żgħar u pajjiżi li qed jiżviluppaw mhumiex rappreżentati u mismuha minkejja li jġorru l-innovazzjoni, kredibilità u l-awtorità morali. Għal kif kull pajjiż jeħtieġ fruntieri siguri, iżda kull pajjiż irid jerfa' r-responsabilità tiegħu fil-kawża tal-migrazzjoni. Waqt id-diskors tiegħu il-Prim Ministru stqal kif pajjiżna jinsab fuq quddiem tal-isfida tat-tibdil fil-klima, fejn qed nesperjenzaw temperaturi li qed jolew u l-livell tal-baħar li qed jola, hekk kif pajjiżna jibqa' jappoġġja miżuri favur it-tibdil fil-klima.